Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba M Media TV. By'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Iyi ni M Media TV. Uyu munsi twabateguriye amateka ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bahaye ikaze. Paul Kagame yavutse kuwa 23 Ukwakira umwaka w'1957. Ni mwene Deogratias Rutagambwa na Asteria Rutagambwa. Bari batuye mu cyahoze ari komine Tambwe ya Gitarama, bakaba ari mu karere ka Ruhango mbere yo guhungira muri Uganda. Se wa Paul Kagame akomoka mu muryango umwe n'umwami Mutara III Rudahigwa, ariko we ntiyashatse kubaho ubuzima bushamikiye ku ngoma ya cyami, yahisemo kubaho ubuzima bwe busanzwe. Asteria nyina wa Kagame nawe akomoka mu muryango w'umugabekazi wa nyuma w'u Rwanda mu gihe cy'ubwami. Paul Kagame ni umuhererezi cyangwa se umwana wa nyuma, akaba avukana n'abandi bana batanu. Paul Kagame yatangiriye amashuri hafi y'impunzi, aho we n'abandi bana b'impunzi bigiye Icyongereza ndetse bagatangira kumenyera umuco w'Abagande. Yaje kuhava yimukira ku kindi kigo cy'amashuri abanza cya Rwengoro, maze aza kurangiza amashuri afite amanota meza mu karere. Biza kumugeza ku kigo cya Ntare, kimwe mu bigo bikomeye muri Uganda, dore ko na Museveni ariho yize. Mu mwaka w'1970 nibwo Paul Kagame yapfushije se. Nyuma yo kurangiza amashuri, Paul Kagame yasuye u Rwanda mu mwaka w'1977 no mu mwaka w'1980. Icyo gihe yari umusore w'imyaka hagati ya 20 na 21 gusa. Ibi bikaba byaraje kumufasha kumenya politike n'imibereho y'abaturage muri icyo gihe. Mu mwaka w'1980 Uganda habaye amatora, maze Milton Obote aza gutsinda amatora. Museveni we yahise ayoboka ishyamba, maze Rwigema na Kagame bahise biyungana na Museveni ngo binego zabo zari kurwanira impunzi z'Abanyarwanda zicwaga na Obote, ariko banafite umugambi wo kuzabohora u Rwanda. Mu mwaka w'1986 Museveni yatsinze urugamba, aba perezida wa Uganda. Paul Kagame we yahise abukuriye ibiro by'ubutasi bwa Uganda. Tariki ya 10 Kamena mwaka w'1989 Paul Kagame nibwo yashakanye na Jeannette Nyiramongi, wari wahungiye i Nairobi muri Kenya, baza gukorera ubukwe muri Uganda. Mu mwaka w'1990 nibwo RPF yinjiye mu Rwanda inyuze Kagitumba ku munsi wa gatatu w'urugamba. Fred Gisa Rwigema aricwa, ingabo yari ayoboye zirashoberwa. Kagame yahise ava muri Amerika, aho yigaga ibya gisirikare, aza kuyobora urugamba. Muri Kamena mu mwaka w'1994 nibwo urugamba rwo guhagarika jenoside rwaje gusozwa. Kandi muri uwo mwaka w'94 Paul Kagame yabaye vice perezida na minisitiri w'ingabo. Mu mwaka w'2000 yabaye perezida w'u Rwanda by'agateganyo. Bidatinze muri 2003 yatsindiye manda ya mbere n'amanota 95%. Mu mwaka wa 2010 yatsindiye manda ya kabiri n'amajwi 93%. Nyuma yo guhindura itegeko nshinga rimwemerera manda ya gatatu. 2017 yatorewe indi manda n'amajwi 98%. Kugeza ubu akaba ari we uyoboye u Rwanda nk'umukuru w'igihugu. Ngaya amateka nyakubahwa Paul Kagame, akaba nawe perezida w'u Rwanda. Niba umukunda kanda like, ukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazongera kubura video uko dukoze video.